Tala falava e le nei foi vaenga o telefo o le si fonga o le lo mua. Ua mana na o tangata whai ngā ruenga tau le puipuinga po le security I vaenga o lo tau nuu iai ngase ma tangata ia awhia I ni whaarewelawe whaafosei I whale mai mo nisi malo si anga I te te atua I winga vevesi ma le whaatupu whaarewelawe o nisi tangata ia ngai atu I ia vaenga o le whale mai. O mai tau ina le ngai ina whaaditele o le mau whaarewelawe o oso fo iai tangata ia le aufai ngā ruenga o le puipuinga. O nisi lo foi wa fa nga ina ia penga e pe o naifi I ia o so fo inga. Failo mai le fa tono le societe le Security Association o Gary Morrison o mai ta wina ina I to sanga ia o mvaya tu nei le tele o mata upu fa pe o tu lai mai e fa nga ina ia tanga ta o penga e o so fo ia le au nga ruenga I tonu o emergency departments o fo le mai ai le ngata ilea o le lafo iai o upu mo whaamtalanga masoa I le au ngā lulue o le saonga le mu. Ta ue Morrison o le tele o ia I tua inga o whaalavelave e ma fua mai I tangata e whaao ngā ina le pia ma le vaila au whaasa ina. Ma e le o iai se maa losi tele o le au whainga luenga o le saonga le mu e whaia iai se fuafuanga I lalo o le tulafono o lo o iai nei. O li imatawa I tai ofisa o le puipuinga wa ina ina ia tau mo whai e whaafile mu se vevesi e au noa malea awhia I se misa. Ai o mai tau ina I ngā luenga I le si o manga e pei o whale mai. E mana o mia nisi malo si anga o le tulafono mo le whaatino ina o tiute o le awhai ngā luenga security. Ta ua fo e Morrison o le tele lava o security cards ua la tau whaonga ina ofu whaapitoa po o vests e pui ai maini o swainga. Mai to telefoi wo iai ni mea pue ata I o la tautoninga. Mai o le whanong nongo le sosi ina ia whao popo iai ma mea ia e loka ai 5 po handcuffs. Ina ia ma whai o na la tautau fi ai tu ai ngā o tangata whaatupu vevesi whapen hei. Na ia whaalia o le nganga o le whaalapo tonga ina ia sui le tulafono e whao popo ai ia nisi malo si anga ia I la tau I le whaatino ina wa la tau ngā luenga. O le awhaia se whaiunga mautu o le malo New Zealand I lo nalo ia lea o se malo tu maoti o tangata Palestina I le masina o lumana nei. O le tūlanga sa wha maoni mai le minsta le vai whafo wa wasa manai o Winston Peters I se whelo inga ma le autu Tala. Ta uai le minsta sa ia la ngā le mata upule nei le fono le kapineta I le asonga fuana nafi ma whaiai ma le whaiunga o le a ilo ina le leie le malo New Zealand nei mata upu a o le I whailo ina alo ia sana whaiunga I le masina fau o se tema tala whea ngai ma le taimi o le tau o fianga o le fono tele a malo au whatasi po le General Assembly I New York. O le a whatasi atu ia I le tau o fianga le lalolangi I le whaiunga o se tema ia le li minsta ia wawasa manaia mai o le asau no ai o ia e whailoa alo ia le manatu o le whainga maloa New Zealand e tu sai o le nei mata upu. O le nei fofuanga e le o sui ai le tūlanga o le malo New Zealand e tu sai o le tau i Gaza whapea mo se malo o Palestina. Ai ua masalomia le ono whaau popo atu leo New Zealand I isi malo ma atu nui sifo ia ua la tūlanga ina le da tau ona whaia o se malo mo tangata Palestina. O le sangfua anafi le ana whaailoa ia alo ia le palmia o le malo Australia o Anthony Albanese o le a whaailoa alo ia e lona malo I le taimi o le tau o fianga le neia malo o whatasi le masina fau ia lo lato walo ia o le whaavaina o se malo tuma o tio Palestina. Ta ua foi Albanese o le whaiunga o lona malo ua whaia ina ua maea o na whailo ai matala no ina lea mata upu I le maa mata I tai o isi fo I malo I whaafo e au fia ai male malo o New Zealand. E pei o na sila fia o le sa malanga asia si mai I New Zealand nei le whaiunga le vai aso Teruai ia le palemia Australia mo ni whailo inga lo ia male palemia o le malo New Zealand sa whaia I le ai o Queenstown.
O le televawe o le si tia o le tau o loa mai company ia e sa palai e supermarketi i nai masina ua mawai atu nei. E atangi ai le tau ngata o le tau o loa i isi e tunu i whafo o le lololangi. O le fua whaasolo le tau o loa a le company o le Infometrics ma le Foodstuffs na whaamawina i se si tanga evalesi e tusa ma le lua tesi ma le lua pasene i le tau o loa mai company ia o loo sapalaia ia na supermarketi mo le masina o iulai pe a whaatusa le i le tūlanga na iai i le tausanga ua mawai. O le tau o ano manufasia iai i le povi ma le mamoe na si tia o na vaenga uma ai moise ai le tau o le steak whaapea le mince ma roasts ona o le maurunga o le tau o ia tau ma whaimaki e ti whafo a toa ma le tau ngata tuai foi ma ia lava tau mawha i tu tonu o New Zealand. Whailo mai foi e le li ofisa si nia o le Infometrics o Brad Olsen o le mana o mia tele mai whafo o le ano manufasi e New Zealand ua mafua ai le tau ngata o ia tau mawha whaau popo ia i ma le mawalalo le sapalai o ia o loa i le taimi nei po le vai taimi le nei o le tau sanga peita aisa i e whaalia o loo mamafa le tau ngata i se vaenga o loa matau mafa au tū ai e leo a fia umai i le tele o loa i le tonu o supermarketi. O le taunu unga o le suenga o pito la tamai nei le TV New Zealand pe i ona whaailoa mai ono pō i manatu o tangata pālota. Ua mai tau ina i le si tia lea o le langolongo ina o le pātia le leiva e ui ina o loo lava pēr le fwai numela le whai ngā mālo sa whatasi e la tau te tau ave nai le teita inga o le mālo. E le i aises wing o le tūlanga langolongo ina o le pātia le National o lo tūmau pē le tolus fulwha pasene ai o le leiba lea ua o atu i le tolus ful tolu pasene o se si tanga lea e wha pasene mai le tūlanga sa iai mua. O le pātia le Greens e lua pasene na pa uai mai ua tūla i mai la tau le se fulu pasene i le taimi nei. Ai o le pātia le New Zealand First, lea ua se ane i le iwa pasene, e tasi le pasene ua wha au pōpō, mai ua sili atuai i le pātia le Act, lea o loo tūmau pēr i le valu pasene i le taimi nei. Ai o le pātia Maori, te pāti Maori, o loo tūmau fo i le wha pasene, ia le tūlanga langolango ina e le au pālota sa fisiringia i le suenga. O lona winga lao nei foi numela o le a mawai e le whainga malos o vatasi a le National New Zealand First Male Act ia no foa e onus full tolu o le parlemene ai o le tuangai e limas full male vanu o la tonu foa. I le fesili po ai o pito anga waa i le tofi parlemia o New Zealand toru pasene na pa uai le taitai o le National o Christopher Luxon lea o iei nei o iei le lua se furu pasene po se pa ua o pito maa wa lalo lea i le tonu o le lua tausanga. Ai o le taitai o le leiva ia Chris Hipkins lea ua tūla i mai le se furu ma le iwa pasene. Wawasa mana i o Winston Peters ua pito atu iai le fitu pasene. A o le taitai o le Stasio Sui taitai o le Greens o Chloe Schwarbrick i le wha pasene. Ai sa momo atu i le songo fuana nafi o na whaailoa mai whala o i tele, ia le taunu unga o le suenga sa whaafoe e Taxpayers Union ma le Kuria, le ana ta awai, a whai nei se palota, alona winga e tu tusa i tu e lua o le parlemene, i le tu langa fo i le ta ua o le hang parliament, e le aise i tu e mawhai o na latu whaawai ina se whai ngā mālo. O le whai unga o le suenga le nā, na mawanu ngai le langorango ina o le Labour nai lo le National, e lua pasene le na whaapopo mo le Labour, tūlai mai ei la tau le tolus full tolu tesi mo le ono pasene, ai o le National na pa u, ia le lua tesi mo le tasi pasene, tūlai mai ei le tolus full tasi tesi mo le valu pasene i le taimi nei. A whai e whao ngai e whainu mela i se palota i le so, rono inga, e whāno fōa o le ato e se mai le vaenga i le o ngā tonu o le i tūtau matau, matutoe ai o la tonu fōa e onus futasi, a e whāno fōa e whaopopo i le vaenga i le o ngā tonu o le i tūtau ang vale, ma maua ai o la tau fō ina fōa e onus e fulu manitasi.
Ua whaapau le tului mo nisi vaenga o ai talafu mo fale ale fale tupe o le ANC. Mai iai le manatu o le a whataita iai maisi fo i fale tupe i le tonu o New Zealand. O le ANC le pei ona sila fia o le fale tupe au pito i te lele i le tonu o New Zealand. Mai o le o whailo mai le na fufuanga e whaititia i le wha te si fitu iwa pasene ia le tului fua pau mo le tausanga atoa mo la tau nonga tupe whaapitoa. Whaalia mai e le ANC o le fua apito i maua lalo leo le tului mo ia tu ainga ai tala fu o whaia talu mai le masino iuni i le tausanga e lua afe luas fulumo le lua. O isi fa le tupe au tua New Zealand o lo whaasera laua la tau tului mo le tu ainga o nonga tupe i le fua e wha te si valu iwa pasene. Whailo mai foi, o le whaapitoa a le ANC mo le oro masina, o le a whaapau i le lima te si tasi wha pasene i alona tului. A o le tului mo ai talafu e ta ilua tausanga, o le a whaapau i le wha te si valu iwa pasene. O isi fa le tupe e wha te si iwa lima pasene i le fua o la tau tului mo le lua tausanga. Ta ua le li o Grant Nuckley, le whaatonu ai talafu o le ANC, o ia suinga o lo fua e mawai se wha avenga ma mo le tunu e fia whaia ni nonga tupe fau mo mea tau whale a to ai foi ma i la tau e fua to e whaatulanga i a la tau ai talafu i le nei vai teimi whainga tā ma le whaale tonu o le te mau ainga. O lo malo ia mai foi le ono whaateitai o isi whale tupe i le nei lava fuafuanga a le whale tupe le nei o le ANC. I lesi vaenga o le tātou Tala, ua whaalia ma ia le manao o le vaenga whaopu whai le Greens, e le tau ona to e whaafoi ma whaatu mau ia i ngoa Maori o nisi o i tu malo palota i le tonu o le lomua, ai whaapea fo i maisi vaenga o New Zealand. Ua tā pena e lea pāti se tālu sanga alo ia, ua whaailoa mai, ina ua whaailoa mai, ia le suia leo le ingoa le tu malo palota o Rongotai, mai ua whaingoa ina ai o le Wellington Bays, e se vaenga o swinga o tua oi, a toa mai ingoa o nisi o tu malo palota, le ana whaalawa i tele mai le vai aso o ma vai. O swinga nei pe ona whaia le komisi ta ua o le Representation Commission, o le a whaonga le taimi o le palota tele New Zealand le tausanga whau. Whailo mai le tamata i whaipule Rongotai, Julianne Chenta, o le winga o le ingoa Rongotai, o le leo o le tai po o le Sami, mai o leo ua lata i le tolus furu tausanga o whaonga ina, a o leo ua toe sui e au noa ma se talanoanga na whaia i ai. O Julianne Chenta, mai le tamata i whaipule o Tamata Paul, o le Party o le Greens, o lo o taulamu ai le whaia o lea tālu sanga lo tele. E pei ona tā ue le tātou tala i le songa fua, o swinga nei o le ave se ai ma se tasi o tū mā lo, o lo o iei nei i saute o le motu i mātū. Ai i au kilani ua sui ai fo i ma le ingoa Maori o le tū mā lo pālota o Ranui, le ua whaingoa ina o le tū mā lo Henderson. Na whaamawhaina mai la el tuaita i whaipule le nei a Julianne Chenta. O lo o whetau i le lei a matala whea ngai i le ngoa Rongotai mō lona i tū mā lo. E le aise mafuanga taua e da tau ona sui ai fua. Ua mana o le malo tele o Amerika ina ia whaale la ia masanga wha malo sia lo na mawhea loa ai ma le malo le tukuki po o le Cook Islands. O le tūlanga ua tangia le taimi o le asiasinga lata mai nei i Rarotonga a le sui alo ia le United States i Wellington o le liengo ia David Kerenbeck na awai sauninga whaamanatu o le onu se furu tausanga o le malo o le atukuki. Sa whailo e ai o ia ma le pāle mi o le Cook Islands o Mark Brown. I se li poti e le newspaper o le Cook Island News ta ua ai e le li ofisa si nia le nei o le malo Amerika. E ma whai na wheso swani i au nanga wha pisinisi alo na malo o lo wha mautui au kilani ma Wellington i le wha le leo so tanga tau pisinisi Money Company ma tangata te tōtasi o le Cook Islands i le wāwhenga iai ma pisinisi i Amerika.
na uma le whailo inga le li Paramio Brown, ma le li le nei o Karen Burke, o le ofiso Amerika i Wellington o na whailo mai lea o fufuanga e ngā nunue whaatasi ai ma loe lua e le tūtau i suesuenga whaasai nisi, a to ai malati na ai o le suesue ina o ala manuia tau minerale mai le ngā taifale o le Cook Islands. Ua lipotia mai le nei vai aso, ia se tau mo whainga, e to toi nai le reisa i se au maunga le ai o Nelson i le tumutumu o le motu i saute. O lo tau la mua ai le tau mo whainga le tamaita i a pani e ngoa i a Yuki Fukara o se tasi sa awa o ina i lati na e o whaato anga mala au to i le University o Lincoln i Christchurch. Na ia whaalia o le toina malati na ina o le leisa i le tono New Zealand. E le ngata ina o se mea o Tala whengai. Ai, o le awhisoa soani tele i le whaamautu ina ai o le nei vaenga tele o le whongatau mawha o le tunu. Ta ua e le mawhine o le teimi nei, taruai e le aise leisa o le toina i le tono New Zealand. E tusa maleiva se 5 miliona tala. Ia le tau o le leisa o lo whaatawina mai e New Zealand mai e tunu i whafo i le tausanga e tasi. O se au inga mawa e tusa male valus 5 afe tone. O tunu o tu e wha ia o lo o whaatau mai ai le reisa a New Zealand, e au fi ai Thailand, o Aotearoa, Vietnam, whape ai ma ini tia. Ua uma o na whaia se whaata ita inga le nei ma fine le toina o le leisa i lo na whasi whanua i Nelson, mai na ia ta ua sa le leitele le sele lenga na iai i le tausanga na te nei. E le ngata la i Nelson, ai o lo whaia fo inisi whaata ita inga i le tuto ina o le nei lava la au o le reisa i nuu e au fi ai kai waka o au kilani ai whape ai fo i maleitu i matu o le tu malo o le uai kato. O lo tu mau peo no ufitia se vanga tele o New Zealand i winga wha le tonu ma le malu lu o le tau. A oanga i atu i le tau whaia i unga o le tau malu lu po le winter. Peita ai e le o mauti noa le teimi tonu e umai tu langa ma ini o lo i nei le malu lu e pei o na whaalonga ina le tele o vaenga o le tunu. O le aso luas full tono le maasina fo o se tema e pei o le aso lea e manatu sa i nisi o le amatanga aloa ia lea o le tau e de tonga e ai lau o la aupo le spring. Pei ta aisa whailo mai e lo fisa o le tau le med servers e mauti noa e le aini fōringa e wawe uma le malu lu o lo whenga iai le nei vai aso. Ona o sa vili malu lu mai saute ia o lo au mai le aisa o malikiona mai longa ona malu lu ai ia le tau. Whaadia la awa ai tau, o le tu whaatasinga o winga toa manie, ma le leo le tau, ma winga wha le tonu, ma le lolo wā o le tau, ia e maa fua ai, ia matangi, ia o masa vili nei mai le tūlangi saute. Walo ia mai, le wha le tonu le tau, i le songa fua a toa le nafi, ai wha pea i fo i mo le so, se ia wanga nai, ia nuu mai tū malo, i le tūlangi i mātū. I tā longa, I talonga soka whaale vāo mā lo, o lea o Sāuni ia le aua tamaita i o Sāmoa, i lalo le se furu ono te usanga le mātutua, mō le sa ilinga o le sempini o le taimu sanga tunu o le Oceania, lea o lo o whaanga solo nei i o pia. O le lato talonga i le vaenga o le semi-finals ana navi, na manu mano ai i a Samoa i le aua le atu Solomona, i ai e 5 i le ai. O leisi semi-final na malo ai le aua New Zealand i le aua New Caledonia i ai e wha i le lua. La lela o Sāuni ai New Zealand e su e fusi ma Samoa i le final o le neita unsanga i le stofi. O au umane i lua a Samoa ma New Zealand e le i whaia ina i le taunsanga a toa. Mai mautinoa o le a mata ina i le la ua su ngā fusi i le malaita alo i tūna i mato i le stofi o le vai so nei. O au uma fo i nei e lua o le ua wha mautu o la vanoa mo le ipo le lalolangi i au e i lalo le se fulufitu tausanga le mātutua i le tausanga a sau. E i tālonga soka o le ua sau atu i le au soka le laumua o le Phoenix
I le vahenga o le quarterfinals o le taamisanga o le ipua Aotearoa I le fo I whaangata mai pei o na whaanga solo ai le teimi nei. O le rii o Hideki Ishiki o le leina I luma le Phoenix lea na ia aina le sikoa tasi I le pou. Na manu malo ai la tau ilo naiva su 5 minute o lea ta ilonga I mele po nei leo sa. O le taamisanga le nei le Australia Cup o se taamisanga o le pau manofo e whaia mua a o le I amataina le taamisanga fo le nei o le A-League I le taalonga soka a Aotearoa. Taalonga I le solulu e taaloa I le au kilani ma le au a South Melbourne I le lava taamisanga. Ia o le whaaiunga le nao le nei vaenga o tala whau.